then ya bobedi ke gore ka morago ga ge ke seno bonana le mmagorena le botata gorena bo abuti Given Moimana, then ke tlo ba le mo ke tlo yang gona ka ke fetša go bonana le bona. So go raya gore go sasa ba batlileng go tla ka molagae ba no re tsogedi forogo, and then ka bo 12 re tlo tšhaiša ra kgona go preparela baeng ba e leng gore ba etle magagešo ntle le go senya sebaka moroka wa letamiša le kae bagešo. Nna ke le Moremi ke gona le tšwa kae gae rena gae re tswa re le Senotlele. le tšwa Senotlele ke ba ga mang Ka Senotlele re ba ga Mašiši le ba ga Mašiši. Thobela. Alright, mama ke mang ka leina? Mama ke Mmeiti Polena Mašiši ka Senotlele. Alright, Polena ka Senotlele. Ka Senotlele. Alright, Pholo phuthi le kgore. alright. A gona molato ke ne nnete gore ba nkwele maubane ge ke ba botša ke re mmagorena maena ba hula wa re ba tamela go sasa ba tla tla ke re and then tša ka Senotlele ke tšeo re tlo di kwa ka moka ka botlalo re tlo di kwa ka mokana ga tsona ka botlalo pholophothi le kgwareng ka Senotlele. Ka bola ke mang? Nna ke nna Kopano wa ga Matšhika. Wena o Kopano Matšhika ka mogare Kgaogelo Mašiši. Alright, wena o tswalana jwang le bokoko? Ke ra wena ka moo mafelelong Oh, nna go bitša mama mo o reng ke baagišane ba ka. o ke baagišane o re ne le baagišane fa. Ee. Alright, malome ka kapa ba fe melao ya kgašo. Re a leboga ba ga Mašiši. Melao ya ka mo diphapošeng kgašo ba gešo re kgopela re difounu di beng silent. Sa bobedi re kgopela gore re netefatšeng gore re sekebebe ra bitša maina a dingaka baprofeta le dikereke mo moyeng ka maina. Re seke ra bitša maina a baagišane fa ge e ka ba ke moagišane no ba gore moagišane ya rena, ge e le ngaka e be ngaka tsoko moprofeta tsoko kereke tsoko. Se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo di arabiwang go ya ka mokgwa di botšišitšweng ka gona. Se sengwe gape re kgopela nnete fela tafoleng ba gešo, motho ga a nyaka thušo o bolela nnete, and then gore nnete e tle e kgone go mo lokolla, nnete e tle e kgone go mo fa khutšo, nnete e tle e kgone go mo fa thušo. Se sengwe gape re kgopela gore ka mo radiong ga re amogele mahlapa, polelo re e apeša gabotse, ra e bolela gabotse ka baka la gore seyalemoya sa rena se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane, gomme e tla ba phošo kudu ge motheeletša ka re mola a tipsina ka seyalemoya go a tšwelela mantšu a mangwe a makutukudu a seng a lekana tsebe ya gagwe. Se sengwe gape ge go ka diragala gore re tekgwetšeng re tsena dingangišanong, ga re tsenane ka ganong, re fana sebaka mo e leng gore go ka hwetša o mongwe ga a bolela o ka re ga e be gabotse tabe goba ka mokgwa wena o e tsebang. O seke wa mo tsena ganong o no emiša letsogo, re tlo be re go lebeletše, re tlo go fa sebaka gore ba go theeletše go swana le wena go bo ba theeleditše. Sa mafelelo dilo tše ke di-camera tše le di bonang mo, ke dumela kudu gore especially lena ba babedi dipitšeng tše kgolo le tlhole di bogela mo difounung le a di bona, ba bangwe ba ba llele a ba tseba, ba bangwe a le ba tsebe, jwale le kgonne ba bogetše lena. Lebaka la gore dilo tše ke di be gona ke gore go swantše go be le bohlatse ba gore ka kapa le Moremi le ba ga Mašiši ba boletše ba reng kua motse. Ge go ka tle go a diragala gore go be le motho a tletleng a tsamaya a le tsentšha mantšu ka moganong goba a tsentšha rena, motho mongwe le mongwe o tla be a tseba gore ga a rereše ka baka la gore motho mongwe le mongwe o tla be a te ponetše a te kwetše ka ditsebe tša gage gore mo ga ba bolela soma ba boletše so. Jwale re a leboga ka gore yalo. Ke tlo bapala setsopolwana fa gane nna ke receivile voice note go tswa go go kgaogelo, right? Ya le kopelana le a le ka mo go kgaogelo ka fa, and go swantse go be le di-headset mo e fang kgaogelo di-headset a apara di-headset go swantse go be le tše dingwe gona mo a wa koko tšeo ke tša lena, swantse go be le tše dingwe. Two jwang
Okay. Eh, all right. Kgaogelo ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetsa go bapala setsopolwana o tsene ditabeng o re fe ditaba. Right, 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 right. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga mphe ngwanaka. Ke a dumediša ka moka batheeletši ba Motse FM ba pitšeng tše kgolo. Nna ka lebitso ke nna Kgaogelo Mašiši. Le kgonne ke tlile pitšeng tše kgolo ile ka romela ka kapa mathata re kopanang le ona ka kua gae. Go bile le dikgogano le baagišane, re ka se ba bitše ka mabitso. Dikgogano tše ebile tatša go bile le ngwana ile a bajwa. Ngwana o a no timelela matšatšinyana ba re o ile sepetlele re no kwa re wa bajwa. Ka morago ga sebakanyana ngwana o ile a sepela a feta. Re no kwa mabarebare mo ditseleng go bolela gore ngwana ola o bolailwe ke rena ka mo gae nna le mmaka. Mara e thomile ba bitša ngwana o monnyane wa ka gae ba re ke yena a file ngwana ola lesibitse. Wana ebile a zanke e šala morago ba re bitša gore ke nna moloi nna le mmaka ra loya. Ka no re ka gore ke nna ngaka le leso le ntšwe ke le emetse ke a le tsebela gore ke tlo ba moloi ka se be taba le yona ka tšwa mo go yona. E ntše e tsamaya mo tseleng e fofa wa fihla mo le gore go ba bana ba babedi ba le gore ba bapala le o mongwe bapala le ngwana ka re ka sa bitše ka mabitso le bona ke bana ba makhelwane. O mongwe wa bona wa leloko leo a fihla mo baneng bale o sebela o a bapalang le wa ka o re gape rena papa o re boditše gore mmago le mmago ke bona ba loilego ngwana o moso o a sepetšego. Ke le ge ke dutše founu ya tsena ke kry-a record e tswa go yena go maagišanaka a nkoša ra boa gape kwa taba e re so e nkukile maikutlo mo le gore ke fihla gore taba ene ke sene taba le yona ke no raya modimo ke yena a tsebang e tla te tšweletša yona e fele gore re mmolaile go tla bonagala. Mara e ntshwentše ge e fihla mo ngwaneng ngwane wa ka o monnyane ba mmotša gore nna mmaga ke mmolai e go batša ngwane ola tlhalogano. Ke maketse ngwantšhile bešo sentše ke re ba le ngwane ola a sankanya ko robala le nna o ntšhabetša re ba le ko kwa gage. Taba tša ka di felela gona moo. Ke ge ke tlo romela ka kapa re kgopela gore nke a re thuše re kopane le bona ba bo makhelwane ba re bontšhe gore ngwane o re mmolaile ka nnete na. O ka se re ditaba tša gago di feleletše mo seseng ka lebaka la gore go ne le mo o boletšeng gore ge ngwana a be a tšhaba go be go ne le dipolelo tše a di bolelang ene a bonagala a tšhogile. Yena a ke re nnana ke ntho le gore ke a bereka ke phele gae. So ke leng gapela ga ke boa ke a mmetša ke re entle ngwana o nontšha a nyako mpatamela mara a kgone o mpotša go fitlhela ke kry-a record ke tlo mmotšiša gore entle gane go reng ke ge ngwana a tlo mpotša gore mama gape sebane bane o sebetše o mongwe o ke bapala le yena gore ba re wena le koko le bolaile ngwana o moso. Ke le gore taba ke e kry-a gona so ke ge nne le gore ke tšea matsapa ke founela mmago ngwana o mongwe wa sebetše ngwana ge ke re mosadi gape kwa tabašie ka moswane ge ke tlo tšea magato a se ka tla makala le ane o ne o mfetola ka gore wa batho ba tlo swara. And then a gone mo ke kweleng o ka re o re go ne le batho ba ba tsamayang ba botša ba bangwe ba badudi ba senotlelo gore lena ke lena le bolaileng lena le re bale emapeng ga gone mo go neng polelo ya gore lena le re baagišane ba bongwana o a hlokofetšeng ba tsamaya ba bolela ka lena mo motseng gore ke lena le bolaileng ngwana wa bona. Ba bolela ba re lata batho ba reng ke re ba gopela ka sese gape a ke nyake gore ke go gopotse dilo tše nna ke sa di tsebeng. o e re ke se thome story sa ka go tloga mathomo ka mokgwa ke go thometse message ko go ngwalela ona. Tswela pele. Ke le ngwaletše message la mathomo re kwa
mabarebare a mo ditseleng ba bolela gore ka mo motseng wa ga mmakhelwane ba re lena ke lena le bolaileng ngwana ka mola. E thomile ebile wa isupa ka ngwana o monnyane wa tsenang sekolo wa ka gae gore ke yena a fileng ngola le sebitse. Ile a re tšea maikutlo ka mo gae and then motswadi a ronya ko ya ka mola a yo ba lata ba botšiša. E le nna ke mo emišang ke re o mama o ka se late ka molatho wa botšha batho ka gore a zang ba go lata go confront re kwa mabarebare a kae a tseleng. Ke ge le gore ke tlo le ngwalela lengwalo le mpotša gore go sene mofakatsi motho a sa re confrontang a ene maatla go fitlhelela re tlo kry-a record mo go bolelang bana ba gona ka mo motseng oo. ge ke be ke theeleditše record tšela bana ba le ba kwagala e le ba bannyane kudu-kudu ba ne mengwage mekae? Wa ka o ne 6 and then o wa bapalelwa ka o ne 7 o wa bona o ko mogolonyana go bona ka no ba tsamala go ma 8. Ngwana wa 6 years le wa 7 years ke bona ba beng ba bolela mola gore moketekete o re Ehe. okay ke bone koko a emišitše letsogo mola le ka tsena koko Thobela ntate Moremi le tate ka kapa ga mmogo le bašomišane ka lena. Nna jwale ka motswadi wa ngwana ka malapeng wa ga Mašiši. Ke rata go thoma tabe mathomong. Nke ke e bea gabotse gore le kgone go e otlolola ka tshwanelo. re inyaka moo mmagoreng Ntate Moremi le ntate ka kapa. Nna le baagišane ba ka re be re phela gabotse re sena bothata. Ke gopola ka April ya nna e ka Sontaga a ke sa gopela be di kae nna be ke sona ge ke boa mo ke boang gona bana ba baka ba re mo go nna ba re mama moagišane o ba le mo moagišane a le mo o re o tlo le botša gore o na le tee ka mola gae. Eya aowa bana ga gone molato solanka ba tlile ka mogae ba le botša tsamayang le elo ba thuša akere ka nnete go bile ka mokgwa re tlhole le bona go se molato go le monate. Yona beke yeo e fetile mo bekeng ya bobedi ke go tlo kwagala gore ngwana ka mo baagišaneng o a bajwa. Ge ngwana a bajwa go ile go bolela taba tša gore no ngwana ebile o ile sepetlela ngwana o ile sepetlela aowa ga gona taba. Napile go tla beke yela ya mokete ka Mei. Ge mokete o fitlha ba re file mangwalo bjale ka mokgwa wa tlwaelo. Re file mangwalo re ile moketeng mara a ke re wa tswa re batho go phela le bona ka mehla wa ba tseba gore ke batho ba phela jwang. So re ile moketeng mara ge re fihla kwa moketeng go ile go no ba le ka Seesimane ka no re ba re action is louder than words. ekwa So ka hwetša e le gore ka mokgwa nna ke tlwaetšeng ba re amogela ka gona ka moketeng ga go swane le mohleng. Ka hwetša e le gore go na le moyanyana o fokang aowa ka se ne be taba nna nne go ile e le ga kereke e tsena diphala di lla mola go tseniwa kereke ba ile ba re ga ba fitlha ba bagolo beng ba kereke ba kgopela mong wa kereke ka moo gore a bee mantswe
o rile ga a bea mantswe mme lentswe la gagwe la mathomo o ile a dumediša setšhaba a re ke kgopela le re rapedišeng re kgopela thapedišo ka gore ngwana o sepetlela ngwana o ka gare ga ICU. Ke mo ke ileng ka thoma go bona gore mara ho ngwana o gante o batjwa bo serious ebile ngwana o ka gare ga ICU. Aowa ke nnete setšhaba re khunamile ra rapela re rapediša ngwana la gore sepetlela modimo a mo thuše a fole. Aowa ke nnete re kerekile ka Sontaga kereke ya tšwa. E rile mo bekeng ya boraro ga re šetse re fetile moketeng ke ge go tlo begwa gore ngwana ga a sa le gona. Ge ebile ba bega tabe ba re ngwana ga a sa le gona ka di-28 tša May be re na le modiro ka mo back opposite ga Tlhokaina. Jwale ga ntse re le ko modirong oo go tla o mongwe wa family ya bona ya bo Tlhokaina o re wena moakhelwane gape ka mo ga borena ka mola ga Tlhokaina go na le bothata ba re ngwana o robetše. Jwale a wa napile mola mmereko tšwela pele gwa iwa bjale mola nna a šetše ile ikgapela ke re ka gore ka mo ke ka monateng e re nna bjale ka moagišane ke sepele ko bona baagišane. Aowa ka nnete ke ba laetše ka mola ke tlogile ka ya ka ga moagišane a Tlhokaina. Ge ke fihla ka mola aowa ke tsene ke ba dumedišitše ke kgoditše ba dutše mola go sena molato ka ba dumediša ka ba buša matsogo aowa ba ntlhobošetša ka mokgwa ba ntlhobošetšang ka gona gwa se be molato. Aowa ke dutše nyana le bona mola ka dinako ka laela ka re aowa e reng ke eng ka gae ke be ke ema thoma ke re ge ngwana a robetše. Aowa ke boetše ka gae se ba mpoditše sona ba mpoditše fela gore ngwana ga ba sa tlhakantšha ditaba tša dipoloko mara ka mokgwa o bona ba kweleng o ka re taba tša beke e tlang e latelang. Eya gone taba ke tlogile ka boela ka gae nna ka fihla ka dira mediro ya ka gae. Mo bekeng ya bobedi e latelang ela ngwana a swantšeng a tle a phuthiwe ka yona ke ile ka Mantaga ke re ka re sale ke ba tlogela ka kua ka tšatši le la ba re begela gore no ka mo ba wele ka mahlong. Ke ile ga ke fihla ka kwa go fihleng ga ka ke hweditše e le gore baakhelwane ba baka ga ba monate ka mokgwa nna ke ba tlwaetšeng ka gona ke ba tsebang re phedišana ka gona re berekišana ka gona. Ke hweditše e le gore ga ke fihla ke hwetša ba dutše nna ke fihlile ka dula mo kgauswi le mong wa lapa ke kry-ile a dutše mo tafoleng ga ke dula mo kgauswi le yena go dutše setulo ka ya mo setulong se leng mo kgauswi le yena mo re beng re dutše gona. Aowa o dutše tekano ya 5 minutes mola ya ba wa emelela o ya ka ntlong ga a emelela mola ya ka ntlong ke šetše le mmagwe le ba bangwe mara ka baka la gore nkwa go se dupe ntate ka kapa le ntate Moremi ke ile ka hwetša gore go ba le dipolelo tše dingwe tše e leng gore ga ke di tlhaloganye ebile ga ke di kwešiše mara ka baka la gore nna bjale ka motho mogolo
ke be ke sa tsebe gore dilo tse ga ba di bolela godimo ga ka a sanke ke ba fetolane ke no ikgomolela ba bolela ka mokgwa o ba bolelang ka mokgwa o ba ratang ba bolela go a fitlha mo nako e le gore nna jwale moya wa ka o mpotsa re lentswe le ntlha la re no emelela mo o tsamaya aowa ka emelela ka laela gabotse ga ke laela yena tlhokaina ke ena nthetseng a re aowa gabotse ba bangwe ba ba noko mola aowa ka tswa ka te tswela ka ikela ka gae a ke re nna ga ke na be ke sena kgopolelo ya gore dilo tse ba di bolelang tse na ba di bolelela godimo ga ka kapa godimo ga lapa la ka ai ka no re ai tshwenye mane a e no feta a ke re nna bante ba ntšha bampotša ke nna jwale a kere aowa ke tlogetse e roropile tabele e roropile ba ba ileng dipolokong ba ile dipolokong nna ka kgona go ya polokong ka baka le taba ya bona ya bohloko be e lebane le mo familing ya ka le nna ke na le family e leng gore ba tlhokofaletše ke ngwana ka kwa maroteng ke ile ka maroteng nna ke tšo bolega ka maroteng ka ra bana ba ka ra wa le tla ya furu ka kwa la thuša ba khelwana ke ba re ka re tlwaetše gore re a thušana re le ba khelwana ge ke boa sontaga ke buile sontaga llata e le gore ga ke fitlha gona ga ke boa kwa gona kwa bošego ba gona ke no kwa ditaba ba di bolela kgarebe tse di apeileng bošego gona ka moo ba bolela tšona ditaba tše di tletšeng ko senotlele gore mare ba lempotšeng gore batho ba ge ba phara batho ka melato e mekaka ba tseba gore marataba tše ge di ka fitlha go monga tšona di tlo ba boima tlo ba iša kgole na mare ka re be ba sa bolele nna senke ke e tsena taba bona ke ituletše ka kwa lapeng go fitlhelela ge go sa setopo se tšeiwa se išiwa mabitleng right ke tlogile kwa ka bo 11 ya mosegare ke tla gae ga ke fitlha mo gae le gona ke no kry-a e le gore go a duma taba ya duma nna ke no re ai ke tla emela tšatši leo e leng gore mohlomongwe maagišane o tla tla ka mo go nna a ntšhupa ka monwana re wena o dirile sekete ke no ka e tlogela le ka ona mokgong jwale malobanyana mo be go na le ka di-8 be go na le lenyalo ga rakgadi yaka gona mola senotlelo ke tlogile mo ke feditše beke ke ya ko seterata ga monyanyo wa jewa monyanya go jewa ka di-8 ko ga re tšhaiša ko monyanyeng ke boetše gae ka nako tša bo ma-6 ga ke tsena gae kgarebe ya ka gore mo go nna re mama gape taba e ya gola ke re taba ya gola gore ee ke re yang o re no tla ko go shebe voice note napile o bulela founu la ke kwa voice note la ka mokgwa e bolelang ka gona ke napile ke thoma go tlhakantšha ke re ao kgante ba abuseiwa ko di-taxing bana baka ba abuseiwa ko strateng bana baka ba abuseiwa jale ntho e nkweša bohloko kudu gore mara taba e ge e le so bana ba ka šetše ba hloka bophelo na ba tlo feletša kae ke na le ngwana o mongwe o dira grade 8 ko sekolong tsoko gona kwa senotlele ngwana o mehle le mehle ga a boa sekolong o tla le repoto o tla lela o mpha repoto ka yona taba e gomme nna ke re ge ke mokgothatsa ke re ngwanaka a ke re wena wa tseba gore wena o ne molato wa dira selo focusa mo dibukeng tša gago
taba tše ba di bolelang ko ga di tsene ka mo ditšwekang ke nna ke re ke kgothatsa ngwano focusa mo dibukeng tša gago o bale dibuka tša gago o emele o e leng gore yena a ka tla go thoba ka monwana gomme o tšee tabe o iše go principala then tle re bolela ko sekolong aowa taba e napile e sepela ka ona mokgona o koko thobela pele ngwana o a ka tle a hlokofala la latofatšwa ka gore le tseba se sengwe go ile go a ba le mo e leng gore o ne ka mokgwa le tumileng ka gona kapa le tsebegang ka gona ka kua senotlelo mohlho mongwe o ne o fa mohlala go ne malapa e leng gore a tuma gabotse mo motseng jwale ke nyaka go kwešiša kapa go tseba gore pele ba ka tle ba go latofatša ka e ya gore ngwana o lobile bophelo ka baka la lapa la gago go ne le tše e leng gore ba be ba ntše ba go gononela go tšona mabapi le taba tša boloi a ke gopole mohlomphegi ola o ka re o nyako o dumela ole a ke gopole iša le kopolana le ka a šikinyega go babe go šikinyega tlhogona nke o tsene nke o re fe ditaba ntate Kakapa nna a ke dumele aowa nna e ke le moagišane tate Kakapa ke moagišane o le goreng ke phela le bona o phela le boma le ba ga Mašiši okay wena ga o dumele eng Mašiši a ke re ntate Kakapana a botšiša potšišo o re ga ke bone o ka re o nyaka go dumela gore go ne ka mokgoko kwa tumileng ka gona jwale o re a ke dumele tswela pele ga itsedi ntate Kakapa e ke phela ka kua ga Mašiši le nna ke no kwa ditaba tsona tše koko a di bolelang jaanong bekenyana tšela di fetileng ne ke etswa ka kua ga Mašiši ke re ke ya ka gae ka hwetša bana bao sesi a bolelago ka bona ba bapala mo pele ga gate ya gago ya ga Mašiši okay e ba bapala pele ga gate ga Mašiši aowa ngwana sesi ba lla ga lla o lliša ke gore ngwanola wa moagišane o ba mmotša gore wena mama gago ke mmolai ema pele bana ba beng ba bapala le o wa ga Mašiši ebile ba lliša o wa ga Mašiši ka gore ba mmotša gore ka kua gae ba re mmago wa loya o be a botša kapa a lliša ke ngwana wa baagišane ka mo go hlagileng mathata okay o ba lliša ke ngwane wa moagišane o ka mo go hlagileng mathata e go le fao aowa nna ka leletša mama gage mogala ka voice call mo WhatsApp ka mmotša ka re ngwana gago a šu wena wa lla wa letšetša mang ka letšetša sesi okay ka mmotša ka re ngwana gago a šu wena wa lla ene a ke tsebe gore go diragalang ka botšiša ema pele a ke nyako o ntšhe ke nyako tsamaya le wena ge o founela wo o mmotša gore ngwana o wa lla a ke tsebe gore na go diragalang mara o botšišitše bana ba go boditše gore wo o llela gore ba re mmage o wa loya why o sa botše ola gore bana ba wa lla o re o ile mmage o wa loya o re mo go mmago ngwane wa llang o re a ke tsebe gore na go diragalang ke mmoditše ka morago ke mo hlalošeditše story ka moka okay gore ngwana gago wa lla a lla o re ngwana ka ga moagišane
o re mama gago ke mmolai ee a re ngwana gago ke mmolai ge e le mmolai ka mokgwa ngwana ola vale ke gona a thoma a lla thata vale ke ge ke be ke founetše mmago ngwana a re wa tabeo a ene molato re tlo e lokiša ge a boa mmerekong ke motho le gore wa bereka o boa ka mantšibua ka ma 5-4 ya lata and then wena o moagišane wa ba ga mašiši yes ebile o moagišane wa ba tlhokofaletsweng gabotse ke kgausi le kgausi and then ntwe e dirileng gore o founele wo mara o seke wa founela mmago ngwana wo a boletseng ditabakeng lebaka le le dirileng gore o kgethe go founela wo a nnoši o seke wa founela le mmago ngwana wa bolelang taba tše gore wena gape ngwana ga go bolela taba tše kutu mo go ngwana moketekete o re lena le re go tlile jwang gore o founele wa nnoši mmago ola a bolelang ditaba o se kwa mo founela nna ka kapa nna gore ke se ka founela ba le ba ga ke gore a re kwane like a re kwane a gone kwano wena le bona eya taba lena ya go se kwane e thomile ka lehu le goba le kgale bentše le gona le kgale bentše le gona nna ke sa kwane le bona okay eya jwanong ntše le kgale ke sa kwane le bona ka founela ka ge ke re ke founetše mmago ngwano wa llang ke mo hlalošetša story ge wena o sa kwane le ba tlhagetšeng ke lehu o kwana le ba le gone jwale mo tabeng ye ya gore ba ga mašiši ba phariwa ka taba ya lehu la ngwana wa baagišane wena o thekga ba ga mašiši ka baka la gore e le tšhomi tša gago goba o ba thekga ka baka la gore o tseba nnete goba o ba thekga ka baka la gore le kgale a o kwane le bale ke ba thekga ka ge ke tseba nnete ya gore go ne nako ba boloka ngwano wa ga maakhelwane ba ile ba bolela polelo nngwe a dirapeng o bo o ile lehung wena yes o ile lehung la batho ba o sa kwaneng le bona yes okay be ke ile lehung ka ge ke re ke moagišane aowa e re le ka dirapeng wa ba le motho tsoko be ba gona ka mo familing yona e ba hlagetšeng ke ngwana a bolela a re aowa motho a boleilego ngwana o lla thata ra mo tseba ebile o gona mooki aowa o gona ka ilehung ka mo mabitleng gona ka mabitleng mo polokong gona mo polokong okay lena ehe ke setlogolo alright ba re mo file le sebitsi ngwano o a dumela gore o rekile masebitsi sekolong o gana le o le latola le because re meile fase ra mmotšiša re lerato a ke re wa kwa tabaše ya fofa ya godimo onko re botse se wena o se tseba and ba tsene sekolo ka moka just ke bakgotsi ba kopana kae gae and le gona ke nakonyanewe le nane le bakgotsi ba gage ba ka thoko alright le ngwana ge re mmotšha tšatši le ngwana a hlagileng nna se ne le bone tšatši le hlaga tšatši leo ge ngwana a hlakahlaganeng ka tšatši leo la gona cause le ra mme a fase ra mmotšiša ngwana o hlakahlakana le kae a re tsebe gore o hlakahlakana le kae mara nna ge re mmotšiša le wa borenao o re ena tšile o mmone bakgotsi ba nane le bona ba mo felegetša ba miša ka gae a ke tso ba re romala na le bohloko ore eng ne e le bohloko ka re feditše ra bea wa gae fa sera ke ra kwa re phariwa ka molato yena o mmone ya le kae ka gore ba se gona nna ba le ka moga ke re ke mmona ga a feta okay nna ke kgopela go botšiša mo a ke re ngwana o hlakahlakane ngwana a tšeiwa išiwa sepetlele and then ngwana o ba phela le
ngwana wa baagelwana ke lena le baagelwane be le ne bophelo bo bokaone e re ke ithome mo ntate ka kapa ke no ba re ke lebeletse nako e le no ba nna le mmago ngwano na re sa kwane mara motswadi le ba banka gae na ba kwana ema wena le mmago ngwana o a robetseng be le sa kwane ehe pako ya lena e bileng pako ya rena e bile gore go bile le masogana tsoko le gore sa le batle ba tlo bereka ko mo ke berekang so masogana tsoko ile wa dira gore o mogagišane o re ba nyaketse pleke nna ke dula le o mo mogare ga bona o dula le makontraka oe o mo teng mogare ga bona okay le o mongwe mokgotsi aka a dula le o mongwe so o mongwe a re ka gore mosadi age ba le ba maabuse ga a le kuku re ba re ka shiskie mo motho o tla ba tšea dilo tša rena ba nyaka pleke ya go ba nyako chiefs ba beleng le privacy ya bona so o mosadi tsoko a ba bitsa ba phigiša ba ra le ka se control ke basadi wa sentse le control ke basadi ebile o mongwe o mo go lenao o ne le motho o labako ke ga e tla mo go nna tlo ntsebišang phapolelo so ka ra e re ke molate ke mmotšiše gore mo tabeng tša bana o fihla jwang mo tabeng tše tša bana o ke ga nthibela ra e tlogele ke ge ke mongwalela whatsapp ke rabo ke kgopela gore o tswe ka morago ga taba tša bana ka gore o motho o mogolo rena tatse lapa lago ga re di tsene re ka se fitlhe ka malapela gore ra fitlha ra wa gape monna go dirileng kae ke ga ntsogelela furuko sa le ka masa tlo tlha mašata mo ga re nna ke a moroga nampile ba gona le gore ntwa rena e thomile gona mo ya a ke re ke nyaka gore nete re kwešišeng gore ntho ke radio ene ntho re e bolelang mo santse re tekwe ka gore batho ba re bolelang ka bona ba re thieleditše go sasa ba ka no bua ba re nyako te phetolela so re nyako gore re bolele ntho e leng gore go sasa ge ba tlo re botšiša re tlo kgona araba wa ikwešiša so gabotse pako e thomile tabeng ya go baka tša mešomo le makontraka alright then ya ba gore jale e fihla baneng ee ba gone re ya tsamaya le tlile ka taba ya ngwana go bolela gore o robetše and then o kwala gore o ke lena alright lebaka la gore lena ge le no ba le lebeletše taba e ka megopolo ya lena e fodilene lebaka la gore le nagane gore batho ba le ba re ke lena le bona o ka re wa taba e santse mo la gare ga metsela ka moka ye e yagilwe mo la gausu le baagelwane ba lena ba latofatše lapa le la ga mašiši le bona o ka re ke nna ntata ka papa ke no re ka gore nna le gale ke motho wa sedimo ke tse go bina boloi bo ka no ntshwanela ke nto le gore re ntse le kwa re tswa maruti le gore nako e so e tlo fihla la ikwešiša and-e ne ba sa latofatše mmaka nnoši ne ile batho ba bararo mo polekeng eo mara o mongwe le ena ka gore ke nka dingala o ne gore e re ke tswe mo go tsona cause into so and then makhelwane o mongwe wa bonao bona ba feleditše ba kwane re ipotšišitše gore why ka rena ba mo latofatša why ba fetse ba kwana luo and then go šala rena re nnoši ka masaeteng that's why nna ke botšiša gore a ke re le o le yena gore a kwane le bona and then why lena go ya ka lena le bona o kare ke eng ntho e rileng gore ba nape ba re no ba ba ga mašiši ka ba bona ba e leng gore ba tseba le bona o kare lena kudu batho ba le lenapa le ba tshwentše kudu ka eng so a re tseng tataka ke nto re kgopelang gore nke batle ba re thuše ba re fe polelo re re bona e re pele koko a tsela ke nyako botšiša mo o tswa lehung wena nna lehung na a ke re mmage ke ga tlhaloše gore mo family na gone lehu na ke ya lehung re ba raro ka gae re sesa ka o tswa dipitšeng le wa gešo o tswa dipitšeng nna ke a bereka ke wa llata so ka tepotse gore wa ka dinakonyana ke tla ke ge ba tlhaloše gore mama o ile ko and then wa romela koloi gore e re ko thuša mokgekolo go ya gona kuna ke ena ke ne le bona ba ba ka gae ke re ke aya lehu la ngwanola ka re ngwanola ke re a kere le wena nna a ke ne molato le ena sese moroka ntho a nyakang go ikwešiša ke gore ka mo lapeng la ga bolena ke mangwa a kgonne go ya lehung leo la baagi jana ke sesi le ngwana sesi yago le ngwana wa gage bona be ba kwana lebaka mo lapeng le be ba sene bothata le bona le gone jwale ba kwana a gone jwale e fetogile e changea e sa le ka mogola nna na re tseba ba kwana le bona alright wena ntle le record tša bana go ne mo le ileng la tloga le latwa straight ba le botša seroka phatla gore lena le dirile nto so a ra lata ke bona re ke tša ditseleng batho ba bolela bana ba gore ba tle ba be le mogopolo wa gore ba recorde ngwano o recordile ke mang o a beng a bolela ke wena and then wena o ba recordile jwang bana ba o tsebile jwang gore bana ba bolela ka taba gore mang o bolaile mo o kgonne go tseba jwang ngwaneso
a ka le kwa ga botse go pele o šheletse potšišo ya ka kere a kere wena o tlile le founu gore o tle le founu o bo tseba gore kua go bolelwa ka taba tše so goba o fihlile kua wa thoma topic wa nyaka go kwa gore bana ba bolela kang a ka fihla ka thoma topic a kere ngwane ola o ba a lla so mara ka mmotšiša ka re o llelang so mara o mongwe wa moagišane wa bapalang le ngwane ola ke ga a thoma a hlaloša story ka gobane ola a llang a ka se kgone go hlaloša story ga botse ka gobaneng ba lla be go lla o mofi wa sesio wa ngaka and then wena wa recorda o mofi like ke recordile ola wa moagišane ke ka mo ba robaletseng ke ngwana ke moagišane ke ngwana moagišane o le gore o bapala le ngwana o alright so mara ba ba bolela ka ba recorda wena o ba kry-a kae bana ba mo pele ga gate ne ke etswa ke ya gae wena bo o etswa o ya gae wa bona bana ba ngwana o mongalla mmotšiša ro llelang a reng wena a se fetole ka fetola ku o mongwe ola ga go fetola reng a thoma a re ngwano entle o llela gore mama gage ba re ke mmolai ge e le mmolai e bale entle wa tšhoga bana ba taba tše bona ba dikwama o mongwe wa moagišane o ba tlhokofaletšeng ke ngwana be a bolela a re family ya gešo be e swere meeting ka batho ba geno kana mo re bolela ka bana ba ma 5 years 6 years bolela ka bana ba 5 years 6 years ba re family batho ba ba bolelang ke ba le ba robaletseng goba ke ba bang ba baagelwane ngwano a bolelang ke ngwano le goreng ke ola a robaletseng ke wa ka mo moagišaneng wena o a ba robaletseng ke ngwana o amana le mmago ngwano goba ke ngwana motho le ngwano a robetseng goba ke wa borangwane goba kwa boeng re kgone go ikwešiša gona mo ngwano a robetseng le papa go ngwanola ke bana ba motho alright yes jaanong ngwanola wa ka ko moagišane ola a robaletseng ke ngwana a thoma a bolela a re a botša o wallang le o mong ola a re wena mama gago na ba swere meeting ka ena ba swere meeting ka ena ba re mama gago ke mmolai o bolaya batho a buša gape a bolela le batho bao na ba swere meeting gore ke bomang le bomang le bomang ke nepotšišo mo wena ge o kry-a bana ba mo gating o etswa o ya gae o be o le ka gaboo o ile go mang ka gore o ka re ba se gona be ke ile go o mongwe o tšhomya lapa le ka moka and then a re kwana koko o boletše gore o paletše ke go attenda poloko ya ngwana o and then sesi o paletše ke go attenda poloko ya ngwana o and then wena o re ka mola mabitleng se seng sa diboledi tša family se rile motho wo a bolaileng ngwana o gona ka mo kana wo koko a gona sese ga a gona o gona ka mo ene ka nako ewe go ya ka koko le sese be go sa pharwe lapa la ga Mashiši be go pharwa batho ba ile ba babedi ka lapeng la ga Mashiši le le lengwe lapa la ngaka Tsoko gore la bongaka Tsoko le le leng la baagišane then wena o naganne gore ba lapa ba ramang mo lapeng la ga Mashiši ka gore ba gona ba nna radio e gomotše nna ka ge ke be ke le kua dirapeng ka ge motho moagišane a bolela mantšu ao a gore molai o gona ka moki and ebile o lla thata nna le sesiago ngwano nna le o mongwe wa ka mo familing ya baki
ne re dutse ga mmogo mo gausi le gausi. o ekwele putšhwa ka gore reng Potšišo e re wena ge ba re ngwana o bolailwe o bo o nagana gore ba ramang gare ka re o a gona ene bao ba re ba gona mo lekhung wena bo o nagana gore ba ramang. Nna be ke nagana gore ba ra ngwana o ba reng o file ngwana o la ka kua lesebitsi ka gobane ke ena a bego a lla thata ene ba bego ba bolela ba re motho wa gona o lla thata. O ba re motho wa gona o O lla lla thata. thata. Jwale nna potšišo ya ka šea ke re le ka dirapeng wena go tlile jwang gore o ye go boloka ngwana o ka re batho ba o boledišane le bona ebile a o kwane le bona. Like ngwana o a robetseng e be e le motho wa go loka, like motho wa go hloka mathata. bo o kwana le yena wena Yes, be ke kwana le yena like a itla gae a nketela re dula ka moka re bolela like ke motho o hloka mathata. ema pele wena a o kwane le ba lapa lela la bomohu a ke go boletšeng ene lapa la bomohu go ra re ga o kwane le batswadi ba gage or le mmage. A ke kwane le mmage ke kwana le papage le ngwana ga bo o monnyane. Maubane nke ke botšheo se se ka ko dirapeng ke mang ba lla thata. Ba lla thata ka dirapeng ke ngwana o ba reng o file ba ga setlogolo sa koko eya. O ke yena ba lla thata. Yes, ke yena ba lla. a re direng so batswadi ne go na le mo le bolelang gore ntle le polelo tša bana ba ba ma 6 years bo ma 7 years taba ye e gona mo strateng ye ya bolelwa e ya kwagala ntwe e dirang gore le palle ke go captura botlhatse ba batho ba strata ba bang ba le capturing botlhatse ba bana fela keng Ke gore like ba bena ba itla bolela koko tletlatse ke gore like na ba itla ba re botsa face to like na ba botsa face to face bomang batho ba mo tseleng. ba botsa ba ga mashishi. Yes. Then why le sa ba recorda bona le recordile bana fela ga o gana Nna ka ge ke boletse ke re nna a zanga ba latile motswa nna a zanga batla go nna ke no kwa difo ka tsile ba no re yo gape ga matsemela ba re wena le mmago le bolaile ngwana ene sorry ke boletse ka lefana. Alright. Bana bo makhelwane ba re wena le mmago ke lena le bolaile bana nna ebile a zanga e no nkuka ka gore na ke no re ka gore ba mo wena o re go wena ga senke go no tla motho a go face straight a go botsa ne ba ke re batho ba le gore o ile ono go itswa mmerekong se ma wena a senke go no tla motho mo go wena a go face a go botsa gore wena le mmago le dirile skirt ba gona ba tlileng straight putswa ka ko gore na wa le paletse ko go captura botlhatse ba bona ba llata mare le gona go captura ba bana ba bannyane ba ma 6 years tata kapa nna ke ge ke hlaloša kere nna ke no re ka go no rena le mmagongwane fele a re kwane ene boloi ke nto le gore e tlo go tshwanetse o le ngaka o tso bina go tlo no so mara ke ba tlhaga gore ke tšee phone or ke captura motho gore wa ke no re ka re e foka moyeng a ene taba re ke tswe mo go yona e feditse nkuka gore ba latile ngwana e leng waka o monnyane ngwana sekolo ba mmotsa straight gore wena mmago ke mmolae ngwana ba reng ba lla kudu kwa gago. Alright. Wena moagelwane wa mogare wena ka ola o topoletse gore no nna le mme a ka mola re bakile taba tša gore nna be ke dula le mamma wena wa o sa boledišane le baagelwane ba lena ba ileng gore gone jwa le ba robaletse ke ngwana wena o bakileng le bona wena nna ke bakile gore be re dutse ka ge ka mo ntlo ka mo be re dutse ka mo go newang majwala ke mo e le gore re itiša gona re dutse so a washapo like batho ba ke gope ngwannyane mo
wa gona ko senotlelo o nkgopetse a re like ke mo hotspot-e o nyako check-a ditaba shapo ka mo hotspot-a ge sene ke mo hotspot-a so makhelwane o a re beletseng ke ngwana o re leng ka mo gagare ka mo taverneng ke motho le goreng o ne le Wi-Fi a nagana gore nna ke ne password ya ka ko gagare and ebile ke hotspot-ile batho ka Wi-Fi ya gage mola ke be ke ba hotspot-ile ka founu e leng yaka and then fa leng dintwa di a thoma di a tsoga gona moo ka mmotsa mafoko le wetse Wi-Fi. yes ka thoma ka mmotsa mafoko le yena a mpotsa mafoko ke tse motho o lwang le yena ke eng le ngwana a robetseng ke mmage ke mmage and then wena o lole le mmage mara ngwana a fela e tla a go etela mmage a tseba re ngwana o wa go etela kore ngwana o ba a kwana le batho ba mmage a sa kwaneng le bona yes so gone bele ge ngwana o a robetse mmage o thoma go dipotsiša gore wa e ngwana wa ba a kwana le batho ba nna ke be ke sa kwaneng le bona then lena le be le sa kwane le mmago ngwano le tswa lekhung la ngwano nna ke a tswa lekhung then go fihla ko lekhung o boledišitše ma wa family eo aowa zanga ke bolediša motho then ka gore le re be ba latofatša baagelwane ka moka a ke re ge go ne lekhu re bitša moagelwane ra tla bee lentšu ene ba ba ga mašiši o kare ke bona ba leng kgausu le ba geno a kere so go ya ka lena moola ka gore ke ya kwa gore go ne le o mong gape moagelwane wa ngaka tsoko le yena ba ba mo latofatša ka taba tša gore o a tseba o mofe moagelwane ba lapa leo ba mo kgethileng gore a tla bolelele baagelwane kwa ka mo thokwe ka mo thoko le ga bona yo baagelwane bao ba kgethilego gore ba tle ba bolele ke alright ka bo ngwanola a bago a ba a hlaloša taba Moroka ke boletse le batswadi ba ngwana mosegare ngwana a tlhokofetseng papa go ngwano o Gauteng and then mmago ngwano yena o no ba gona ngwana mola senotlelo mola tata go ngwana wa ria gage ke gore yena o tlhokofaletse ke ngwana o bolokile ngwana gage ene o leka go fola and then ga a leka go fola ba lapa la ga mašiši ba duletse go buša taba ye ya ngwana gage kgafetša ene ga batle go yena e no ba gona mo motseng ene ba lebane batho ba o kare ba lebane ka di-gate ka mokgo o kare tata go ngwana o ntlalosetse ka gona gore ba lebane ka di-gate batho bake so e motshwenya kudu tabe ka gore yena o bolokile ngwana gage a kgone go ithobalela ka PC because of dipolelo tše di leng gona mo motseng ntwe nna ke tepotšišang yona mo ke gore ke nyaka re bere ke leng go fetša batswadi gone jwa le ge le le moo le hloka thušo ya mohutamang e re ke thome ka mo go mme ka mo motswadi goko okay ntate ka kapa le ntate Moremi o bela motswadi a nna ga ke le mo a se nna ngwana ene batho ba ke re bolelang ka bona ba ke bana thata mo go nna ke gopola ka dinne matšatši nna ke le motswadi ne ke ile ka tikuka after ngwano a šena go bolokwa ka ya gona ka mola go bona ke ya go motswadi wa bona ke ba re ngwana ga a dira molato o direla motswadi ke ratile motswadi ka motse gare motswadi man nna a ke kgotsofale ka 1 2 3 ebile ga ke fitlha motswadi o ke kry-a se gona
ke kry-a ba re o gona ka mola ga Makoti ebile ke roma semamathane ke re sama yo mmotsa gore no ke gona ka mo a tle mo ke kgopela go mmona ola o rile ga a boa a re sama mmotsa gore ke re a tle ka mo ntate Moremi ke šetse ke boletse kare ngwana ga a dira molato o direla motswadi nna ke be ke sa nyake go kopana le bana ba ke be ke nyaka go kopana le motswadi gore motswadi a kgone go kgalema bana Sesotho se re pinyana ge re pinyi kwele pinyego la nkwa ke re ntate Moremi ntate ka kapa nna be ke nyaka go itebantšha le motswadi wa bana ba jwale ka ge e le mme le nna ke le mme re dule fase re bolele re bontšhane mabaka re mo kgopela a tle kene ee lena le yalwa le mmago le kokwa ngwana a tlhokafetseng a ke nyako bolela maka nna le kokwa ngwana a reelo ebile a senke a nkgata dikgontsha a senke wa ya go yena wa ya go tlabega go yena gore ke makatsa ke ditabašedi that's why ke re ke ile go yena motswadi wa bana ba ge ke fitlha go yena motswadi ba bana ba ka ke re a se gona ka romela semamathana gore a ye a mmitše ga senka a etla nna ke dutse ka mola gae ke re no ka baka la gore o kwele gore be ke le kua gae o tla buša maoto ra tla ra dula fase ra bolela a senke go e ba jwago go fitlhelela le lekgono ga nka go raka re motswadi ya bana ba o ilantšha lentswe wa re ke tla be ke bolela maaka wa bona sese nko iše mo go moagišane be ke sa be ka fetša tate ka ke botsiše potsišo gore na le hloka thušo wa mohuta mankoko lena le nyaka go thoma story mathomong ntate ka kapa ntate Moremi thobela nna thušo e ke inyakang go tswa go lena ka lebaka la gore nna lebitso la ka le gogo wa mosenotlo sa ka moka ke bitso wa moloi be ke kgopela thušo go lena gore ntate Moremi nthušeng taba ye gore nna le baagišane ba baka re tle re kgone go boela sekeng taba ye ga re le nthušeng yona gore taba ge e le so lena ba tsebe ka gore le tseba ditaba re bereka jwang thušo number 1 e ke e kgopelang go lena be ke nyaka a re e ye moropeng taba ke kgopela gore e ye moropeng gape e ka se meropeng re senke re leka mohlomongwe go kopana le lena le bona and then ra dula fase ra nyaka go tseba ene go kwagetše gore mo go be go latofatšwa malapa a mararo ee botlhokaina ba re ba bararo jwale nkane o ka re ija lena thata go feta ba le ba bangwe ija rena thata ka baka la gore ke šetse ke boletse mathomong tate ka kapa ka re bana ba ka sekolong ba abuseiwa bana ba ka mo di-taxing ba abuseiwa bana ba ka mo strateng a ba kgone go bapala le bana ba bangwe ba abuseiwa go abuseiwa bana ba ba malapa a mararo mara wena o focusitše go ba ba gago fela goba ba le ga ba abuseiwe ba bangwe ba lang tate Moremi tate ka kapa ga senke ke kwa ba bolela di-complain mara nna ba ka everyday ka metlha ga ba boa sekolong ba reporta mama gape ka taxing ba re dira so mama sekolong ba re dira so mama mo strateng bana ba strateng ba re dira so se moagišane ka mo go wena ka mo ke tlo o boa ka baka la gore ge ke theeditše ditaba tše ke ka moka o ka gare ga tšona ene lebaka la gore o be ka gare ga tšona a ke kwešiše lebaka la gore why o swantše o be ka gare ga tšona because of tabe ke taba a malapa a mabedi se se mo o bontšhitše gore yena ka bo yena o be a šetše a kwešiša go nore ka gore ke ngaka boloi ba tlo no mphara ka baka la bongaka jwale o be a se tlho a sane taba mola yena a se tlho a sane taba wena o sa tsamaya o recordana le bana o ya go mo kweša kapa wa mo romela
a o bone o ka re wena ke wena o tswelang pele go gotsa mollo between di-family tše le tše pedi. Ntate Kakapa, nna ka re ke be ke tšea voice note ya gore ngwana wa lla. Ka re mmage o ile a mpotšiša a reng o llelang. No, a kere go botsitse because of wena o mo founetše. Ee, ke mo founetše ka re ngwana gago gape še wena mo wa lla. Sesio ke sesio le gore o rata ngwana gage ka pelo ka moka. And-e le ntate Kakapa, nna ke tla ba wena o se khwiri wena. nna ke tla ba ke gore O matšea a iša. That is why taba batho baki kwa gore wena o ra re le yona e ya ka mabitleng ya gore seboledi se re mo mmolai o gona moene ke ena a llang thata. Wena bo le gauso le ngwana le setlogolo sa koko mo e leng gore o mmone gore o lla thata ka re lekhung batho ba lla ka bontši ene ba lla thata lekhung. That's why ke botsitse ka rena nto e dirileng gore wena o nagane gore ge ba re mmolai o gona mo ke ba ra o mongwe ba ga Mashiši ke eng nto e go assurileng gore ba ra o mongwe wa ga Mashiši. And then ke tloga ke dumela kudu gore o buile gape wena yona polelo o re botsang yona ga Mashiši o išitše ke sure. aowa theetša ga Mashiši e fihlišitše ke ngwana sesia o ke be ke dutšego kgausi le yena ba nagana sowe gore ka gobane ngwana gabo ke ngwana a llela a llang thata ba rela yena. Le ra gore setlogolo se sa koko ke sona be se lla thata go feta batho ka moka ka mabitleng. Le ba bo mohu be ba sa lle jwale ka yena. Le bona ne ba lla. Nna ke nyako botšiša mo sesi wena ka kua ga geno ke wena o nne o šusa kwaneng le baagelwane ba re bolelang ka bona fa. O no noši. Ee. Ba geno be ba le gona mo lekhung. Be go newa mošimane Ba bang be ngwana motho le nna. Ba bang be ba le kae? Mme le yena na le gona mara a ya dirapeng. Sesi ke motho le goreng o phela bogadi. Alright, a gona bothata ngwaneši. O ne mengwage mekae o sa ye ka kua ga gabo ngwana? Ya bobedi potšišwa ka kore a kere wena o kwane le mmago ngwana. So ngwana o la ka re beile o monnyane. Wena le yena be le bolelang ka gore wena le mmage a le kwane. Setšhomi sa gago le ngwana o beile sa. Like nna le setšhomi sa ngwano. Like be re tsena kereke ka moka. Ya gona ka mo baagelwaneng. Ya gona ka mo baagelwaneng. And weekend gona ka mola wena o sa kwaneng le bona. Aowa ke metse le goreng ka kua ke ga bo papago o wa ka mo. Like ke motso ke metse mebedi. Re balafane e tee fao. Ee re balafane e tee. Ke batho ba le gore ba ne kereke and le gone re ba ne kereke ka mokgo ke ba weekend nngwe le nngwe re phela re ya meketeng. Be re bolela taba tša mekete. O sa tsena kerekeng? Aowa nna ke itlogetše. O e tlogela? Ka kere beng ba kereke a ba lwa le wena? Ee. Jwale o tlogelelang kereke? Nna gore ke tlogele kereke ntate Moremi. Ke gore like ne ke bona so ka re a gone nto e like e ndirelang. E go direlang jwang? Like ha ne kereke wena o nyake go direlang kgaetšedi? Like kerekeng re noela go rapela. Ee le go rapela. Like kerekeng re a ke gane re ela go rapela. Mara like ish e tšo o išitše ka mola o sa gopola ngwanešo. Ke bone o ka re se se o nyako bolela re ne ba le ba bantši ba le ka mola. Baetšedi ya ka ngaka taba tše ke bona o ka re gore di loke di nyaka beng ba tšona ba le gona. O nkwešiše. Ke bona o ka re taba rena e tlo butswa gabotse ge beng ba ka ba gona. Wa e bona? Wena o e beile phaa gore no nna re lwile ka taba eso ke go kwele. So o re ba lwile ka taba ya Wi-Fi. So ke ne nnete re Wi-Fi ka se lweshe batho. Wi-Fi e ka se lweshe batho. Ke sa re ke a memella. Yona Wi-Fi ya re lwesha fela. Le rena na re ne le yona password ntse re sa na re ntse re kwa ke re na re kwana before
ne go le gabotse sala nkra le nna ke connectile mara ke letša e se Wi-Fi ya gage re letša gona ka mola go thabene ya a fihla mola re o connectile batho ka Wi-Fi o no rogala ke mo gare ga batho kare a se Wi-Fi ya go tšea o tšhea ke ga ya ka ntlong a timang Wi-Fi ya gage mara ne se be reile gona mo ka no tswa mo yona nna ka tekela gae nna wa tseba gore kgopolo wa ka e mpotša gore e mpotša re go ne nto e bakiwang a sebe ya tšwa ene ge re ka bitša bale ba ka fitlha mo ba bolela nto nngwe e leng gore lena a la re botša yona ena a re tlo lefa nako ya gore le bolele gape ge ba e tlamo ka re gontse le wa bona re baka taba ya ngwana ene koko o nyaka khutšo wena o nyaka khutšo ke nnete re nyakela bana khutšo gore taba ye e fela ke nnete re ka se e fetse re ne re nnoši ke ke nnete tlo kgopela papa go ngwana le ba bongwana ba ba tsebang ka taba ya ngwano ba tle mo re tle re ikwe mara nna ke kgona go kwa gore gabotse le dwele ngwana a sa phela so lekulela ngwana le no le kry-a lena le le ka gare ga ga ntwa ntwa so go ra re ntwa ela ya lena le tse re nako gore le ilokiše go fitlhelela ebile ka kua go e tla mathata ene ba re ge mathata e tla ba kwešiša gore batho ba re lwane le bona ke bomang wa nkwešiša so wa bona re gonjwale nkebe le emeletše ka pela nako ela ngwana a sa phela re no re lwa le baagelwane taba kgolo ya rena re baka nto eso nke re ilokiša bophelo ba ngwana bo sa le gona nkebe re se mo re leng gona wa tseba nna moroka ke tshwenya ke eng mo tabeng e ke no se tsebe ka gore bao ba malapa ao a bego a latofatšwa le ona a re tsebe maikutlo a bona gore ba tee kwa jwang mara ke kwa o kare lapa le la ga Mašiši o kare ke lona le le tlogang le tshwenyegile kudu go feta malapa a mangwe mara koko o boletše gore no nna gore ke tshwenyege kudu ke lebaka la gore bana ba ka ga ba sa kgona go tipsina ka go raloka bana ba ka ga ba sa kgona go tipsina ka go tšea maeto ka gore ka mo di-taxing ka mo go a bolelwa a ke tsebe gore mola metsotsong ela e šetšeng ela e mene go ka ba le batho ba senotlelo ba babedi ba ba ka re letšetšang le ge ka ba botlhokaina go lokile mohlomong ba ka kgona gore fa something a ke tsebe ba ka letša ba senotlelo ra kwa gore bona ba reng ba senotlelo batho ba senotlelo ba ba tsebang ka taba e ba ba leng kgausi re thušeng ka gore tšhekanoši ya wina ge ke tlile ke lwa le moremi ba mpiditše ba botšiša nna ke nnoši ke tlo no kwagala o kare moremi o wrong ke nna ke leng right mara ge e phatlalla e tšwa maphaga go tla kgona go kwagala gabotse mara re tlo kwa gore ba le ba bomohu ba dumela gore re tle re kgone go kopana le bona re rarolleng tabae batho ba senotlelo 013 11004 batho ba senotlelo fela ka half pass moroka ke kgopela gore ba ba ga Mašiši re emišeng taba ye and then re tle re bolele le ba bomohu re kwa gore na ba ka lokologa gore ba tle ba bolele kapa ba tekarabele kapa ba re tlhalosetse gore na bona go ya ka tsebo ya bona ba tseba go diregileng ka lekola ngwana wa bona 013 batho ba senotlelo re thušeng taba tše ke tša ga bolena ke mo leagile ke tša mo leagileng gona e ba re batho ba starata ba bolela ba ra lena jwale go nwa nke le re thušeng ka baka la gore ntwa a bana ba motho e tloga e se bose gabotsana MCRS o mo moyeng dumele MCRS dumela re gona le kae le dula ka senotlelo re a leboga nke le re nyetleleng Akira nna dula mo senotlelo re tla rata gore go bege jwang ge ba tseba e le ketse ya tswagala re ka rata gore lena ke le kgalemeng ka gore bana ba bannyane ba lla ena se ba o fela le metse ka moka ye mengwe e setse e šutiwa ka monwana bao ba ga mang ba hlokaile ba tse ba ipolelele ene re go kgala bana re kgalemeng ka bogae bana ba banyane ga ba tshwanne go kwa dilo tse kgolo
ga se sekolong ngwana o re ntse sekolong ba re go direga a supa motho bana ba sa tsena sekolo se se sa leng tlhase ba tsenya bana dikgopolo. gabotse o no ra gore lehu la ngwana wo le tantše šedi kudu mo e leng gore ga go šupiwe lapa la ga Mašiši fela go šupiwe malapa a mantši. Gore bana ba rena ge ba boa dikolong ena ke taba e kwa ke bana bana ba rena ba boa dikolong ngwana a ke bana ba fane bana ba bang ba tshaba ba tshaba bosiri a seko sa le ba bannyane. Nna mama ke tshaba go ya sekolong ka lebaka la gore 1 2 3 4 ene le bo mama mamang ba bolayang batho ntho batho bao ba ditshane bonke ba tleng ba bolele ba be isebe bana ba rena ba kry khutso. Wow. No re a leboga. 01311004060 01311004007 Moroka ke kgopela gore re tle ke tla leka go te kopantšha le ba bomohu nke ke bolele le bona re kwe gore na go ya ka bona ba duma gore na way forward ka bang a re topa mafelelo show emsereso mo moyeng dumela emsereso mo moyeng matota 01311004060 01311004007 pitšentše kgolo motse community radio station o etse ruri ole a re ribege Moroka ge e ka ba ya kgonagala re tlete re boa le yona ge koko a runya ka meropa ga se bothata mara ga gone gore re ka meropeng re senke re kopana le family yela ye nngwe yela re a leboga. Nna ke rata gore family e vele re ka kopana le yona ka gore re godile re ntse re tseba gore ka mola ke ga borena and nna vele ka ga ke le ngaka ke kwa bohloko ka gore ga ke sa kgone phela ga botse mo le gore ke šupiwa ka menwana gore he o bolaile ngwana o dirile so ke no kgopela bona e be bona ba re kopane le bona ba tepolele mara ke ntwe ke e boletseng a kere sese so o sa repeata statement sa ka wena ke ntwe ke ra ke kgopela gore re no te kopantšha bona re kwe story sa bona and re lokišeng re boele sekeng re phedišaneng mmoka ka mosa re tlhagala ke mathata re opalela ko go thušana re sa kwane no re a leboga re tlo ba bitša ba tlo tla gaetse diana re a leboga le tla re emela ka mola reception ya ka re fale emele ka mola makhirietla re lebogile kudu go menagane re lebogile re lebogile re ya kae ga jwale re ya kae nko re ka fa ka kapa radio ke tla ke tša lapa laka ke gapa ke kgoroša re a leboga Moroka a šiba we balli ba lapa la bobedi nke o ba amogelehle nke o ba amogele Moroka prof batswadi ba ka ga ke le tamišeng le kae re gona ke ba gamang ba mogolola mogolola alright koko ke mang ka leina leina la ka ke nna Leta mare ba bantši ba mpitša mmagotšhire mmagotšheri mmagotšhireletšo o ka e tšhireletšo tšhireletšo o rile ke ya maeto re a leboga mmagotšhire le tswa kae ka kua gae Driefontein o ka kwa Driefontein bogwe ba mammang a re ye ka mo magorena ke mang le dile mogolola alright abuti na ke nna Thomas Mogolola Thomas Mogolo la mo tseba monno wa paki mo gausi le lena wa mo tseba sese ke mang mo tseba ga ya go pšhatla mae a feta
re a leboga batswadi melao ya ka mo diphapošeng kgašo re kgopela re difounu di beng silent mowe re kgopela re se ka ra bitša maina a dingaka baprofeta dikereke ka maina mo moyeng re kgopela gore dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa o di botšišwago ka gona re kgopela gape gore nnete fela godimo ga tafola e ka be e segiša e jiša dihlong e kweša bohloko ke yona re inyakago ka baka la gore e ya thuša e ya phološa e fa khušo ebile e na le tšwelopele bophelong se sengwe gape re kgopela gore mahlapa e se ke ya ba polelo ya ka mo radiong ka fa ka baka la re ga e amogelega sealemoya se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme a re netefatšeng gore lentšu le lengwe le lengwe le letšwang mo le fitlheng tsebeng ya motheletši le duleng ga botse se sengwe gape dilo tše le di bonang mo ke di-camera ba gešo di-captura ntongwe le ngwe e re e bolelang ka mo fela for bohlatse ba gore go sasa o mongwe a se ka tla re ba ga mogolola ba boletse so ka nna ba ga mogolola ba ile mangudi a eng e le gore ga ba bolela so re bogetše ke batho mo re theeleditše ke batho jwale kgaetšedi aka ke bapala sopolwana fa ka moraga sopolwana se o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga azishe thobela nna re ngwaletše pitšeng tše kgolo o tlo kgopela thušo ka kwa gae a re robale go lela mešito le leribiši ande go na le magotlo a gona le ge ba theile agwe so re kgopela thušo o ke tšona tšeo le tšitše magotlo ya mo ditlo boa mo magotšhire nke jwale ka motswadi nke o kgone o di ala gabotse o sa tšhogile ola re tete re boela ka kua go yena ka mola nke le tseneng ditabeng mmagorena thobela nna mo ke tlošitše kgopela thušo go be go na le mmetsoko ba rata go nketela ka mola gae ka mola mmetsoko ai a no fela e tla ka mola gae ka mola ga ke sa re ke itebetše wa tla ke sa re ke itebetše wa tla koko ke mo amogela ke tlo ba boleta for yena mme o ba kgona le o yo nkgolela ga tšea karata bana yo gola gore aowa na o reng o sa yo gola ke ra aowa nna ke motho wa o ya o fielela batho ga ke jago o yo gola tliša tšhelete o ko e gola mo phenyela bana wa engwatha wa e berekiša ka mokgwa e berekiša wa mpotša re awa ke ngwathile so ke tlatla ke go fa gwa ya mosaditsoko o thaba pudi mosaditsoko ke motho wa tsebang tša bophelo ba ka le tša bophelo ba bana ebile o ba kgano wa ena o a bolelang gore aowa ke tla re ge ke humane motlhatlhana ke tla mo tšea ka dula le yena nna ka dumela ka ra aowa o na bothata mara fela basaditsoko ba bangwe ba phela ba ntshola ba re aowa motho o mo rake ka moo gae ka moo motho o se ka mo adima tšhelete mara nna ka re a motho ka gore a senke a ntshwenya ka selo ke no mo adima tšhelete ka gore le ka mehla ke no fela ke mo adima 20 ranta ga a tlile a ya gae 20 ranta she tlhaba pudi wa mpitša ke na le modiro tlhabile pudi ke ya go yena o dira modiro aowa ke a mo thuša mo nka kgonang ke a mo thuša ai gone jwale a ke sa tshwara tšhelete nnane ka gore ke be ke mo tšea ke kgona ya le yena ona ko matong aka gone jwale nna tšhelete a ke sa e tshwara ka lapeng tlala e fitlhile ka motseng a ke e re ke a toa ai a o sa togega gabotse mmele le ona o lapile tšheletenyana e ke e humanang yewe o ne humana le gore a se ke dire selo ka yona namile ke humana tšhelete ya ngwana wa molwetši ke na le ngwana wa molwetši ke yona ke di thušang ka yona le yona ba fela a e kgopela tšhelete go tloga gona mo nna tšhelete aowa ke sa e tshwara ke tshwenya ke magotlo ka mola gae ga o loke selo ka mo ke malwetši ande go ile wa ba le semaka ka mola gae semaka sa gore ngwana a re o ya dikgonyeng bentse a thotha dikgonye tšatši la mafelelo a eya ke re aowa o se ka ya dikgonyeng ka lebaka la gore aowa dikgonye tše di lokile a re aowa mma December a ke nyaka gore dikgonye di shotege ka mo gaene December ke nyaka go tlhapa le nna ke sepele ngwana ola o ya dikgonyeng le basaditsoko ngwana ola ga a fitlha kwa ka setlwaedi ba di ngata tše pedi wa roba ngata a mathomo wa fetša o rile ga o roba a bebedi le gong le a rileng ke o le feleletša ke
ke lona le mogobadišeng leoto la jika la lebelela ko morago semaka se ile sa mmakatša gore na ngwa o diagang mme o motee o bana le yena ke mona a itla ka gae a ra boa gape o lomile ke selo ko nageng ka rona mola lebalabaleng o lomile ke eng ona mola lebaleng ke etlhwa ke ya le nna o nako a ro palela ko yena ka bitša bana ba ka re tšeang letswai le tšee le jase flute re o bona gore bothata ke eng ge ke fitlha kwa ngwana wa lle ngwana o palela ko yena ke ge ke mo tšea ka gribana ande o gona gape ee ke eta ke tshitshimela ke thušana le mošimane ngwana na ya ba ro apaela ke tšea ngwana ke mo iša ko ke mo išang aowa leoto la ba gore aowa lona le a gana kganteng lerapo le shiftile mo ke re mo tšea re mo iša sepetlele ande ke tšere nako gape ke ra o a re bone ka mo pele re se ka tshwara ya ko dipetlele ka gona go se tsebe ee ko sepetlele ba mo thušitše ba mo opereita leoto lele gone bjale leoto lela ke bona o ka raowa le atla le a gata ka gore dikratšhe tše ga a sa sepela ka tšona ee jale dilo tša ka gape nna ga di sa loka total a ke tse gore ke sedimo ore ke eng mosadi tsoko ka thoko tše dingwe le yena o ntšhetše morao a šo yena ke be ke sa robale ka gae mosadi tsoko o mongwe ke ile go yena a rao o tlhokomele sethunya se tlo tla ka motho o moso o tšwa le bothabatsane o tlo thuntšha o tlo tla banna ba bararo o tlo šupa re ka mo ke yang ke ka mo ba fitlha ba nthuntšha ka sethunya ee jale ke a tšhaba ke tšhaba go robala ka gae ke mengwaga ye e fetileng ke tšhaba go robala ka gae ke aga mosadi o mongwe ke tloela bana ko go robala ke re ruri bana ba tlo bona ke thuntšhiwa ka sethunya ke tlo tlhokofala godimo mo pele ga bana na go tlo diegang mare ka bana baka a mpotša gore koloi yeo ya bona yeo ka gore ke bona mokgekolo ko kwa lena o tlo širetša koloi yeo ee e ka se ka ba ya tla ka moga e tlo time ee ka gore sedimo sa bolena la se tseba ba boulela ka lena e le sa e ka gae lena le fele le eya kwa ee jwale koko lapašhile o leagile o nnoši ke leagile ke nnoši ke lona le go gogišang boima le ngogiša boima tšatši lo leng ke lwa le bona ke raowa gape le fetša dijo banna gape nna ke a trafeya ke tswa forogo o ba ja kudu aowa dijo tše di no fela ke no bona di fela ba raowa re di senya gape re lebane o a se magotlwa mara le ona ke magotlwa ee ka gore bana ba bangwe a ba šome kere bantše a twatwa ko makgoeng kwa ee jalo gone bjale a boya o sa tlhotša ee o mongwe o le yena o ba toatoa mare mo bathong ba basotho a thuša ka gore ke a bona o ne o fela pele nna ke no kwa re mma ke a tlogela ee ka gore nna ke ithuša ka gona o ne tšema ke fatafata mo bathong mo ke fatafata mo bathong mo gore bana ba kgone go ja ee se sengwe gape leswana le ke nang le lona le ke morwaka a sa theeletša gabotsa ke tse na ditšhomi or jwang ga sa go aowa be ke re ke boletše le ngwana nna ke kwagala baišane ba ba ntlhompha ee ba re bana ba rena nke ba beleke mmeo ge ke ra o tswa ee ge ke re tlhatswa dijwana o tlhatswa dijwana bo o ka se tlhatswe difatuku jale ka yena o pala jike se gona e be sekono e ba sekono o bo o ka se apeye jala ka yena ee maloba mo mmele o ile wa se ipshine le gore mmaa wa o tsoa jwang a ona ke no bona mpheta ke re na ngwane o mare o tsene keng a ke sa mmolediše ke no re aowa ke a mo tlogela o nyaka dilo tsela tša ko godimo nna ke di fitlhelele rena re nyaka banyakela tsela tša theko ya fase ka gore ra tseba re tše tša theko ya ko godimo a ke di fitlhelele ee le ba bannyane ke ba tšeela tša theko ya fase o go nyaka dilo tša go tura ee tša go tura ee aowa le ka nthekela tsona dilo tsona tše ke rawa jaaka rataši o topa-topa aowa tša ko kae-kae ke nyaka marekgona ka fridging a bupi ka moka lesaka la bupi nna ke llela gore baje o nyaka borogo ba bupi ka mo ba bupi ee ntho ke llelang gore bana ba se ka robala ka tlala a senke ba robala ka tlala monna gešo goreng o nyaka marekgo go dula ka fridging monna gešo
gape le wena o swariša koko bothata nna marogo nna ka fridging a ke a nyake ga botse ee ga eno bo le gore mo ke nane gore a bone bolela wena o tlhoka thuso e jwang mogala ba gešo na ona thuso e ke tlhoka o ne ba o khaphile bona ya owo koko o tlhoka thuso ka gore o re ka moreng ya gae a robale ka re ke tšhomi tše tša gago tše dintšhi tše ko o fokotše ditšhomi wa bona nna ke na tšhomi tše ntšhintšhi tša molokoloko o sa dutse koko o sa dutse koko o tsentšha batsekotlelana ka mola ka moreng rena re di ile mosa wa re ka mora ke tše tharo kona re sa dia ya bone yena ke montho wa mme wa ntate a robala le tee ka mong re bea dijwana ka mong ke robala le ba basadi ba alright a re dire sekoko a buti wena bophelo ba ka mola ga geno go bo lebeletše a o bone bothata na bothata nka se re ke bona ke no bona bophelo bo le shapo mara o ne go botša koko ka nnete gore ka kuka moreng a o robale eya gona o robale ka ko gae ka kwale bošigo ore o robetše mo masenkeng o kipa mešito o no tshwara ke segataledi ya o kry-a lo rono lo ra dilo tša go tšhoša ya tšona dilo tše so and then o sa le sekolong no ya okay so a o bone o ka re maybe lapa le le tlhoka thuso ya gore maybe go tle go tlošiwe dilo tše le kgone go robala le kgone go bala le tle le kgone go phasa ya thuso le ne re tlhoka ya gore lo tlosiwa dilo tšewe ya so magotlo ke gala le gona ka kua gae goba a no thoma go tla matšetšea magotlo one ke gala le gona marala tlileng no ke a magolo ka mokgona ke a magolo ne ya okay abuti wa tsere ko wena mare o ka ntšhang family ka gare ga mathata nna nka le thuša ka go tloša tše dintše kwa bona ya koko bolela nnete mogala ba gešo nako ngwe mo bophelong ge motswadi a sa afote a afote wa bona like ke a se tseba seemo sa gore o kry-ile gore bana ba kae-kae ba apara ga botse ba dirang fo se e leng gore wena gone jalo o swantse o se babalele ko gone gore o no fetša sekolo to di direle dilo tša gago tše right and ke a kwešiša gore jwale ka ngwana lesogana o tlo fela o duma go apara-aparo tše botse o swane le batho ba bane re fetile ka gare ga seemo sa go swana le seo so a ke makale ge koko a re no o monyaka lelo tšeso le tšeso le tšeso le rena re ile ra di nyaka batswadi mara ra kry-ile gore no ei monna gešo tšhelete ga e fihlelele fa wa e bona so tsena sekolo ba fofetše at least rena re go thuše gore tše e leng gore di nyaka go distepa mo bophelong and then di kgone go tloga mo wena and nto nngwe ya koko e bolelang ya ditšhomi tše ntši a ke re o ka se tsebe gore ba bangwe batla ba swereng ya ba bangwe batla ka megato ba bangwe batla ka gore o no phelela go lapa ba bangwe batla ka gore ka nnete dilo tša gago di seke di a sepela ga botse tša sekolo wa bona at least go ka kry-a ditšhomi tše e leng gore di tla go phuša gore sekolong o fetše go tla ba kao sokola at least o phasitše ge e le gore o sa ne maatla sekolo se tsene ya so se le yena šule ka mola ke a mmona ke a mo kwa o a bolela lapa ke la gore le be le manyalo lapa ke la gore le be le mediro ya ditebogo lapa ke la gore le be le bophelo ka gare lapa a se la gore le no ba le dillo wa e bona ene re ka se blame mama gore papa a gona o lekile mokgekolo ka mokgwa a ka kgonang ka gona onkwešiše ka maatla a gage a ne le ona go suela go dirang ke motswadi go leka gore bana ba gage ba be le bophelo wa e bona so nna maelang ka lefang ona ba gešo ne ke gone gore tlhomphang mokgekolo number 1 ya bobedi a re lekeng ka maatla go lwantšhana le se e leng gore se lebakela mathata ka mola gae gore se tloga sa boraro ke gore se re ka se kgonang a re se direng o ne bana ba bakae ga ke na ngwana a o ne ngwana o sa le sekolong le wena ke feditše o feditše and then o no dula goba go ne ntho o e dirang ke no dula o ne mengwaga me kae nno ke ne 25 o na le 25 and then ga o apply aowa o feditše sekolo o dirile matric jalo o ne o dula ka phasa gabotse then mengwaga o e dutšeng wa o sa boele sekolong ke tlo boela gape go no dula sese re swantse re kwešiše gore ntho e ke nako ya tsamaya kere ya
so ntwe ke nako ya tsamaya ene la mmona mmago le na re wa katana ba kwešiša lapa la bolena le na le mathata magotlo a hlolla batho megato a hlolla batho digateledi a hlolla batho gore o kry-ile gore ka mogae go no rena moyo mongwe wa nto nkwešiša magotlo a se ntwa go tshwenya re tlo dila le ona a tlo tsamaya a ka tsamaya le tomorrow a na lena plan ya lena ya bophelo ke eng le nyaka go tepona le le kae re nyako kry-a mebereko re kgone go bereka re mo thuše le thuše mamago so a ke re ba re a buti tšhire ke yena a lekang gore at least lapa la gabo le kgone go tsoga so a ka se kgona na noši mo thušeng then wena ge e le gore nako e sa go dumelela re ya sekolong sese ankwešiša ya sekolong re tle re kgoneng go thuša mama a tla kgoneng go loka be gabotse wa bona so mo bophelong wena ntle le tše le di boletseng sese ya go sa ne nngwe ye go tshwenyang nna ke tshwenya ke tokološi e lala e nrobala bošego so e ke tswa ke nyako tseba gore tokološi e tswa kae ba mpotša gore o ne le mosadi tsoko wa mo familing ke yena e beileng ka kwa gae gore tshwenye nna e tshwenya wena o nnoši bona ba rae ba tshwenye cause ke tshwenya le ke digateledi mmago tšhire o tsebang ka taba e ya tokološi ko morago kwa tokološi yona ile ya ba gona go tleng ga yona ke naanetše masenke a ka rekileng gona mo mosaditsoko ka gore ke ile ka reka masenke mo mosaditsoko ka namela ka ya kae ka yo šomašomela ke be ke robala koo ba mphounela ba ra wape selo se sepela godimo ga ntlo ka ra boa ke tla tla mafelong a kgwedi mafelo a kgwedi ka tla ka bofo ke kwa kutu ka re o nthwela bana ne ba e bolela a še yona ka gore le dijo le tšona be di sa dule ne di no fela wa tsaya metsi a no fela ka mo tankeng le gone jela a sekgale re tšhetše dromo ya fela ga o na ntho e lokang le bana ba ena mošimane o le o mongwe o monnyane wa lasbon ke batho ba wa lešatanyana ba no kry-a ba thulana ke sa tse gore bana ba ka gore ke ba godišitše ba sa thulane ba ratana jale go senyeile o tla kae ke ba kgaleme alright o ka tsena malome ka kago alright sese o na le 25 years ga o na ngwana o phasitše matric le ge e le gore ga wa o phasa gabotse batho ba bangwe ba e leng gore ga ba phasa matric gabotse ba lwela ka mokgwa ba ka kgonang ka gona gore ba upgrade di-marks tša bona gore di kgone go ba beya botleng ba gore ba kgone go applya gore ba kgone go ya sekolong mengwaga ya tsamaya ga ya emela wena and then o tlo gore phaphara wa kry-a le gore tlhaloganyo ge e dutše nako e telele e sa dire selo e ya rusa o tlo kry-a ka nako o nyakang gore o ka re o ka sekolong wa hwetša e le gore tlhaloganyo ya gago e thoma go borega ka baka la gore e tšea nako go catch up so dilo ke tše pedi mo dilo tša ditokološi magotlo dinyama ding ke department ya moroka o tlo le thuša mo godimo ga yeo mara ke kwela bolantongwe ya go nkgatlha gore ge yena a tla be a le thuša ka tšewe lena le tlabe le ti thuša ka go dira eng gore maphelo a lena a tšweleng pele o ka se no dula ka gae wa se dire selo ge o dutše ka gae kgopolo ya gago e feleletša e nagana dilo tše e leng gore ga di kgonagale and di tlo fetša di shapela bophelo ba gago to something else so lwela gore o upgrade gone jale moroka go na le di-abete mo e leng gore motho a ka tsena gona a dira se sengwenyana se se rileng abuti nko iše ka mo go abuti ka mo goreng bafana o dia grade ma 11 o dia grade 11 o a tsuba go tsuba o tsuba nako eo mara go ne dilo tše dingwe
bapentše ba re go le motho squa testa poison ka llemi o sa le ngwana ke ga botse gore o be le ditšhomi tše e leng gore swantse o bapale le tšona mara ba kgetha ditšhomi tše e leng gore di sokolanyana jwale ka wena bafana because go o nyaka tšhomi tše e leng gore ga bo bona ba ja ga botse ba rekela diaparo tše bona ba di nyakang ke yona nto o tlo feleletsang o botša magogo gore o duma o ka raka go rekela eng ene magogo ga a di afford dilo tšeo because magogo ga a tshwara tšhelete o diela gore le na le kgone go ja ditšhomi o sekwa di tlwaetša go tsena ka ntlong ditšhomi a di felele kua motlhareng gore di felele kua tseleng wa bona re o dira grade 11 o gausi le go fetša sekolo mara maphelo a o šetseng o nyaka go tetsentšha ka gare ga ona a tlo go disturb ka baka la gore ge o nyaka go chepa batswadi ba sa kgone go go chepiša o duma tšhomi tša gago o duma thaka tša gago o tla feleletša o swara po o tla feleletša o utswa mafelelong gore o kgone go te thabiša le go te kgotsofatša ka tše wena o di nyakang ge e ka ba kwae ga senke e fitla stageng sa go go laola bafana eno e tlogela ka gore ge e ka be ya go tsena o tlo duma go e tlogela o ka se kgone ga gone motho a leng proud gore o a kgoga ka moka ga bona batho bao ba tsebang ba kgoga ba nyaka go tlogela go kgoga ba palelwa ka moka ga bona so nto o nyakang go tetsentšha ka gare ga yona e tlo go senyetša bophelo e tlo go destroy e tlo go dia gore o thome o utswa dituranta ka mogae because o a kgoga o bereke gape kwa e a ekwe ka wena o kwa ka yona gore jwale ke nakwa gore o nkgoge so bafana o limita ditšhomi and then wa no tseba gabotse go nore ka gae ke a thuša ka matsogo and then ge ke tšwa ke ya dibolong ke ya ditšhoming ka ya ditšhoming e le gore ke lokišitše mabaka mola le mola a kere ya tšentšhe moroka o tlo le thuša ka tšona and then re tla bontšhana ka tšona go ya pele gore na re o tšwela pele jwang le ka lalana le batheletše moroka ga ke leboge balli ba gaborena ba fihlile le kgono ke le moroka ke a bušeletša ke re go sasa ka 1 re tlo ba le baeng magorena go tšwa ka Sekhukhune regional chairperson magorena maena bahula ga mmogo le bo abuti mera ka fa ba tlo re etela badudi ba kgausi le kua gae le ba go tšwa khujana ba le ka kgonang le ka ba le rena gore le tle le kgoneng go kry-a tšeo ba tla letlelang le tšona magagešo ja e gona ja ke šone a ke tsebe gore le nna ba tla leng mara ke ne nnete gore ba tla re tlela malekere ke ne nnete gore ba tla re tlela malekere le ge e le gore ba go ba le diphetametsana nna ke lebogile go sasa magagešo tsogela mfurugu ka 12 ke a tšhaiša ge ke fetša le bona ke a namelela ba le re ya ka nokeng re o pheta tše dintša rena tša ditaele bagešo ke a leboga ke re sesi o tle kua re go hlapiše re role thokolosi o re e bušetše go monga yona kere o kgone go phela gabotse o kgone go nagana gabotse o kgone go ya sekolong o kgone go tloša segateledi a kere nna ke lebogile thata maubane modimo a ba šireletše ka moka le bao e lego gore ba re thekga ka mehla le ka matšatši a re thietšeng malome Clement wa tsena re tšeeng thapelo ya moruti ntate Makua ke a leboga motheeletši wa 96.3 FM wa ww